Lakhipuronline puthok-saba Megi tang kunmanga Sagol se numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada Maroiba Pao Jiribam district na konma mapam singda mapung phaba curfew thamkhre yumdagi mapan thoktana bakanghan khre. Kendra gi Home Minister yauna ngasi Guwahati da Assam lengak na miyoi lising nipu mari chatret ka ohumda appointment letter khusinaragani. UPSC na loba civil service exam ki result Assam gi Mayur Hazarika manga suba rank ta mai paklakre. Lakhipur subdivision ki monitoring committee na khungang singtagi Manipur gi damak sel gi awateng bang khongut kre. Manipuri People's Front MPF ki anirak suba mapok kuman thorom pangthokre. Athauba ningsing loop amasung mitei pokoi loop Lakhipur da tengbang sel makhata na pinarakle amasung Manipur da kanglup masel gi marakta nungsi chanana tangdu laitaba ohelasi hairaduna Manipur gi mapanda maira gi khongchet leptana chathare. Haujik mapung oiba pau tabirase. Manipur da oiragliba phibam asiga mari leinana miyam gi damak sexil thorang lokotpa oina Jiribam district na konma mapam singda CRPC ki section chamaga nifu mari ki makhada athingba khara thamjinkhre. Athingba sigi matung ina jila sina konma mapam singda megi tang kunmari gi numit yungba pung 12 makhai gi matungdagi yumdagi mapan thoktana bakanghankhre. Law and order ngakpada saruk yariba government ki agency sing amadi essential service singdi athingba asidagi komthokle. Makhata na lauthoktriba phawba chanabi asi laikigani haina Jiribam gi district magistrate amadi DC W Malemngan ma chenglei gi cherol amada phongdorakle. Panba yai Manipur da oiriba phibam namaram oiraga Jiribam tanatana Bisnupur, Imphal East amadi Imphal West da ngarangdagi mapung phaba curfew thamjinkhre. Kendra gi Home Minister Amit Shah yauna ngasi Guwahati gi Khanapara da pangthokadaba thoramda Assam lengakna miyoi lising nifu mari chatret ka subna ahumda appointment letter khusinaragani. Rajya Sarkar na miyoi lakh amada thabak pigani haikhiba dugi wasak ngakpagi makhata boina thorang asi paikhatpani hairi. Ngasi nungtil pung ahumdagi haugadaba thoramda Grade 3 da miyoi lising 13 subna nifu nipan, Grade 4 da lising 13 chatret ka ahum asitanatana police da lising amaga chaniga umbutramapan radio organization da miyoi chamgaga yankhai humdoi amadi home guard da miyoi chahumga subna taret yauri. Laibak pokpa numita lauthokiba Union Public Service Commission UPSC na loba civil service examination lising aniga kunithoi gi parikha gi result da Assam gi Mayur Hazarika manga suba rank ta mai paklakre. Mayur Hazarika Ramanujan Junior College Nagaudagi Class 12 pass tauki mayumna Tezpur dagini Guwahati Medical College dagi MBBS lising aniga kundaloisin ki civil service exam da masina mahaki ahanba saruk bani. Nungairaba pau khu tang chikpa nerve ki anaba khwang janglin gi anaba brain amadi BP stroke oiruba singi anaba kayabo digital clinical magnetology scanning therapy na layeng ba yahale. Layeng asina hidak amata yaudana haksangi cell amadi vital organ singbu mathau ningthina pangthokhanduna I tongta leiramba amot pasing sengdokpa ngamale amasung kidney liver heart amadi brain gi mapangal kankhat handuna haksang phana thamba ngamale. Magnetology scanning therapy asigi kanaba lobbiu nasimak lengsin birago Energy Healing Center First Floor Smile Market Central Road Silchar 1 Nongmaijing natabada numit khudingi ayuki pung 13 dagi nungthil gi pung 1 phawba layeng seri. Chief Consultant Dr. M. Santikumar Singha, Lifestyle Medicine Consultant, Harvard School of Medicine, USA Certified, Mobile Number 9435070286. Aigi binodini kawe. Aigi makhongse narakpadagi chatpada problem oidana makhongse pomaga makhugi tang sida hana hawe anaba se hanbe yorakpase. Adi ai atopa hidak khara charabde amu henjalakpadagi aina sir gi number se phangnabadagi sir da phone tawraga hangaga asigi anaba sini sir haibadagi sir manakta chalaga sir jengbadagi mari mangani se jengbada aigi masase kyam jamna phai haibadoi khangi. Lakhipur subdivision ki monitoring committee na khungang singdagi
Manipur gi damak sel gi awa tengbang khonggot khre haukiba me gi tang ahum da thokiba laibak thiba thodokta lanjena khraba Manipur gi ireicha singda sel gi awa tengbang na ba semkiba Lakhipur subdivision gi oiba monitoring committee gi mifama mangarang me gi tang kunmari jumsa kaisa numit ki nungthil pung ani makhai tabada South Barak committee holda committee asigi president Khaidem Kantana mifam apu oidana pangthokre guest oina All Assam Manipuri Women Mairapai Coordination Committee ki president K Aruna Devi Global Human Rights Protection Forum gi chairman oinam biramani Manipuri People's Front MPF Central Committee ki vice president Dr P Raj Bihari Singh sarukjakhe mifamda Futsal India ki general secretary Ngangom Brajakishore Advocate Phanjobam Loknath Konthaujam Mangoljau Haubam Ranjit L Biramangol na chingba wangangloi kayana laibak thiba thodok asibu pendaba phongdokpaga loinana Manipur da athuba matamda tangdu laitana kanglup singi marakta nungsi chanana lainana ba appeal tawki ngarangi mifamda supna khungang kunmanga gi mihut singna sarukjakhe amadi asukpa awa tengbang gi senpham rupa lakh mari lising marfu taruka chamriga humpu khomgatki atai kharasu lakani haina committee asigi convener N Nandamohonna Fongdorakli Panwajai Lakhipur Khunawdagi lupa lising marfunithoi chatruka marfutara khak mateng pibirakhi kharani asida President Khaidem Kanta Ngangom Brajakishore amadi Sarat Laisram Manipur da chatuna awatengbang pironaba khongsalagani haina Nandamohonna makhataki Manipur da thokiba kanglup ki irang da awa bataraba sing tengbang na bagi damakta Young Farmers Club Tolen Kungi Luching Makhada Khunja sing na pullaga Tolen Kun Khungang dagi tengbang gi damak khaikalakpa senpham lupa lising niputare chamaga tara ngarang me thagi tarik kunmari jumsa kaisa numita United Clubs Organization Monitoring Committee gi president Khaidem Kanta gi mafam da khusinakre khusinabagi khongchalta club asigi president Athokpam Nilkanta secretary Ngangom Komlakanta advisor Ngangom Nandababu amasung Ngangom Brajakishore sarukjakhe haukiba me gi tang mapanda Lakhipur da laiba loop UCO Mairapai bina chingba singna semkiba monitoring committee asina Manipur da thokiba kanglup ki irangda awaba taraba singna leiriba relief camp singda angamba selgi tengmanga doriba sida ngarang me gi tang kunmari jumsa kaisa numita Konjang Lekai Citizens Club ki president K Premjit Secretary L Syamol amadi club ki executive member sing yauna Konjang Lekai Khuldagi angamba sel khaiduna punna lupa lising kunthra monitoring committee da khusinakre Manipuri People's Front MPF ki anirak suba mapok kumon thoram ngarang me gi tang kunmari Guwahati mayai loisangda pangthokre MPF ki kumon thoram asi tongan ba MPF ki district headquarters singdasu Lakhipur district committee Hailakandi district committee Kasa district committee Hojai district committee amadi Sonai district committee da chinglemna pangthokna khre hairi MPF mayai loisangda front ki president Yengkhom Upendra na mifam apoiki Secretary General L Ingangambana program conduct ki thoromda GK Laisungbam Vice President Dr Puri Sabam Birmani Advisor Central Committee Khema Mayum Dilip Advisor MPF Kamrup District Committee RK Tampasana Cultural Secretary Central Committee KH Radha Devi Executive Member Central Committee M Priyadarshani Devi Vice President MPF Kamrup District Committee Ranabir Singh Vikas ex General Secretary AMSU L Birchandra Singh President Kamrup District Committee Karam Punsi General Secretary Manipuri Sahitya Parishad Assam Kamrup District Committee Dr M Gopal Singh TH Irapati Singh Laisram Gyanendra Singh S Subhankar Finance Secretary MPF Kasa District Committee na chingbana thoramda sarukjakhe wangangloi singda Biki Khetrimayum GS Thongra General Secretary Umakona Chingbana sarukjakhe Manipur ki kanglup ki irangda laikhitraba singi damak minute ama tumina leptana thonijakhe mifamna lauki bawarep singi manungda Manipur ki thodok asika mari leinana MPF na joint sit-in demonstration natraga peace rally ama athuba matamda pangthokpa MPF na Manipur da nongmagi oina thokliba thodok asibu kupna yengsinba state amadi central lengakna Manipur da tangdu laitaba purakna na ba honaba asina chingba warep sing lauki hairi Manipuri People's Front ki anirak suba mapok kumon thoram Kasar District Committee ki oina Manipuri Boys Hostel Silchar da Lairen Mayum Brajamani na mipam mapoiduna amadi
लुप की एडवाइजर साइखोम कमलाकांतना ताइस तफमदना पांगथोखरे नुमित असिका मरी लेना डॉक्टर कुंजलाल येंद्रबम वाइस प्रेसिडेंट ब्रजकुमार सिंह मेंबर लाइसम सत्यजीत एसजीएस खिरोगोपाल शर्मा जीएस अमदी विक्रम सिंह चिंबना वांगांखी मिफम की लोइसिलकपदा मणिपुर थोकिबा कांगलुप की इरांग मरम ओइरगा लैखिद्रबा सिंबु लाइरमलेंद इंग चिकना लैरुनबा अमदी मणिपुर बु हानगुम इंग तप फिबमदा हंजिलकनबा हाइना मिनिट अमा तुमिना लेप्तना अवाप फोंदोखी मणिपुरी पीपल्स फ्रंट की अनिरक सुब मपोक कुमन थोरम लखीपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटी की ओइना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रिटायर्ड मेजर पुलिसबा मनिधोना मिपम पोइदुना बिनाकांदी पार्ट 2 दा लैबा साउथ बराक कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखी थोरमदा के अरुणा देवी प्रेसिडेंट ऑल असम मणिपुरी वुमेन मैरा पाइबी कोऑर्डिनेशन कमिटी अमदी डिस्ट्रिक्ट कमिटी के एडवाइजर सिंह ओइना बीरमणि अमदी खाइदेम कांता ताइस्ता फमकी सेंट्रल कमिटी की पीपी डॉक्टर पी राज बिहारी सिंहना वांगांगलोई ओइना सरुक जाखी मिफमदा मणिपुर दा थोखिबा थौदोक अदुबु पेनबा फोंदोखी अमदी कांगलुप मसेल की मरक्ता नुंसी चानना लैननबा अपील तौखी मणिपुरी पीपल्स फ्रंट की अनिरक सुब मपोक कुमन थोरम हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट कमिटी ना सिलांगदुना नंगी संगाई चिंगबिल हाइलाकांदी दा पांगथोखरे हाइना एमपीएफ हेडक्वार्टर की प्रेसिडेंट यंगखोम उपेंद्र अमदी सेक्रेटरी जनरल एल इंगांगंबगी चेरोल अमदा फोंदोरगले मणिपुर दा थोकिबा कांगलुप की इरांगदा अवाबा तारबा सिंगदा सेल की मतेंग पांगनबगी दमक अथौबा निंगसिंगलुप अमदी मितई पुकैलुप लखीपुर की खुथांगदा याइफलमजिंग मैरालुप बिबिर ग्राम की माइकैदगी प्रेसिडेंट चबुंगबम सनाहन बिगिया लोइनना सिजमयुम ओंगबी प्रमोदिनी अमोल सना मुतुम सैतबती कोमोला अमसुंग सोशल एक्टिविस्ट लैसांग थेम नंदबाबू थौनाउजम तोनसिंगना लुपा लिसिंग तरा मतेंग पांगबिरखरे गोसाईपुर मैरा पाइबी लुप गोसाईपुर पार्ट 1 दगी लुप की प्रेसिडेंट कोंजिंगबम रंजना वाइस प्रेसिडेंट थेकमाइजम श्यामलोता सेक्रेटरी लाइसरम शांतिबाला केसीआर खुंड्रापम लेबाकलै अमसुंग एडवाइजर थेकमाइजम शरदना लुपा लिसिंग कुन मतेंग पांगबिरखरे हाइरे लोइनना जयपुर मंगलपुर पांथोइबी इमा मैरा लुप की आइगैदगी प्रेसिडेंट वाहेंगबम मीना कुमारी वाइस प्रेसिडेंट थोकचोम जयसखिना लुपा लिसिंग मंगा तेंबांग बिरखरे हाइरे बासकांदी मैरा लुप की माइगैदगी प्रेसिडेंट प्रेमोलता देवी अमसुंग खेत्रिमयुम लखीतोंबी अमसुंग एडवाइजर थोकचोम इमाथोई की माइगैदगी लुपा लिसिंग 13 तेंबांग बिरखरे अदुगा युमनाम बीरचंद्र सिंगिरबोन हाइस्लाम लेकाई डॉक्टर वाई किशोर लखीपुर पीएचई अमदी ओइनाम बीरमणि लखीपुर खुनौना लुपा लिसिंग अममम तौदुना तेंबांग बिरखरे मे की तांग कुनमरी फावबदा मियामना तेंबांग बिरखिबा सेल की सेनफम अपुनबा लुपा लाख मरी गलिसिंग यांखै तरुक चट्रुक तरा सुरे हाइना इंगुदम नीलबीर इन्फॉर्मेशन अमसुंग पब्लिसिटी सेक्रेटरी अथौबनिंग सिंह लुप लखीपुर की माइगैदगी खंगलकले मणिपुर दा हंदक थोकिबा कांगलुप की इरांग अदुबु पेंदबा फोंदोकपा अमदी थौदोक अदुदा लैखिद्रबा सिंह लाइरमलेंदा इंगना चिकना लैरुनबगीदमक सिलचर की रामनगर तुको मैरा पाइबी लुप की इमाई बेन सिंहना खुद मैरा पाइदुना अरांग शांति की खोंसेट अमा चटख्रे हाइरिबा खोंसेट असिदा कांगलुप मसेल की मरक्ता नुंसी चानना तंगदु लैताबा मणिपुर अमा ओहेलेसी हाइबा वाफम फोंदोकनखि जे सरकार ने थमीबा फोर्स से करी की तमक मणिपुर पुरैबा फोर्स नो ngasi 15 लाए 10 लाख तोरे अमा भाउचु चिंगा ददी चंगबी दे अवाबा तारगा लेरी मी कयानो हजि आदि करी रिलीफ कैंप ता लेरीबा मयाम से अदुगी तमक नुंगाई तबसे अखोय फोंदोक अंगांग कया लारी ओइददना लेरी मफम दुदा अंगांग पोको जाउरी ngasi जु नोंमैना पांदना मी लेरी अनि हॉस्पिटल अमदी ngasi अयु अमसी ngasi अयु लेइद्रे ngasi अदो मयाम अदुगी नुंगाई तबगी तने अदो अखोय ना हजि अपील तौजरी से मणिपुर सरकार खंगदे सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी की सरकार खंगदे मसीदे मियंग ताबीदन मणिपुर से हानगी अपुन सकतम द अदु थंबियु असी हाइरग रोइसनजरके मणिपुर की सरकार अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखन्ना जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट न कोनम मफम सिंगदा मपुंग फाबा कर्फ्यू थमख्रे युमदगी मपान थोक्तना बखंगनख्रे केंद्र की होम मिनिस्टर याउनंगसी गौहाटीदा असम लेंगाकना मियोई लिसिंग निफुमरी चट्रेट का ओहमदा अपॉइंटमेंट लेटर खुसिनरगनी यूपीएससी ने लोबा सिविल सर्विस एग्जाम की रिजल्ट असम की मयूर हजारिका मंगा सुबर रैंक माई पाकलख्रे लखीपुर सब डिवीजन की मॉनिटरिंग कमिटी ना खुंगंग सिंगदगी मणिपुर की दमक सेल की अवातेंग बांग खोंगुटख्रे मणिपुरी पीपल्स फ्रंट एमपीएफ की अनिरक सुबह मपोक कुमन थोरम पांगथोख्रे
अथौबा निंगसिंगलुप अमसुंग मितै पुकैलुप लखीपुरदा तेंगबांग सेल मखाताना पिनरकले अमसुंग मणिपुरदा कांग्रुप मसेल की मरक्ता नुंसी चानना तंगदु लैताबा ओहेलसी हायरदुना मणिपुर की मपांदा मैरा की खोंगचत लेपतना चथरे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकचबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।